دكتور بيكس درويش بسپورا دواري هنا بو دلادا و نشتجي دولتا نمسايا و بمبستا درمان كرنا پشمرگن روجاوای كردستاني و بتايبت برينداران جنمسا سردانا هريما كردستاني كريا و لنا پشمرگا دگري وان درمان دكي چه لسنگري شر يان لناوا مالباتن و بريدارا لناوا كامپا دوميزو فايدي یک جوا نقطه اساسی کو سرتكن هاگو كردستان جبهه گلکی مازن دجی رهابه و دجی داعش و شرکی گلکی مازن سر پشمرگا و هيا یک کارو اسکه گو سر ملیما پسشکی کرد قوم کار بن امجی ببنا علی کار و واجب وظیفه خو قبلی و خبات کارا و پشمرگی گو پارستنا ولاطي مملطي متكن یک جدا خوازن دکتور بیکس درویش اوا کرنا سنترکا بزیشکیه دنا پشمرگن هیزا روجدا و راهینانا کومک جی گنجا داگو کاربن بشیوه کی اکادمی بریندارا وگوهزن بو خستا سردانا هزي پشمرگا مدي ضرورة كلكي مهم هيا جو ام كاربن كادري طبي لو يدري كادري اسعافي تمريض واناك ام كاربن تدريب واناك بكون دورات طبي جواناك رتشبن شوا كاربن اسعافاتي اولي بكن مو كاربن حتى حدا كي مزن جوا پشمرگا كاربن سنگري پشتي برين داربوني بهنا مستشفى امدن سيستمك اوا بكن گودنا هزي پشمرگا سعي كده او سيستمك تدريبي بدائمي دورات تدريبيش بوا كادرات شي بكن او دوراتي هاجيكو برنگكي هر سيهف شرهف مستمر بن سر حالات اسعافاتي اولي وبريندارا دشر نابرا هيزا لشكري روج و چتين داعشي هجمارك جوان پشمرگا هاتن بريدار كرن و هجمارك تبلي رافين باكروانان بون و چندان جوان قهرمانان پارچك جلاشي خوا كرنا قربان بو خاكا هريما كردستاني ما حتى نهار الشري الهمبر تيروريستين داعش وكل لشكري روج نزيكي 175 بريندار ما تشيبونا مسوش سي شهيد دانا پشمرگی ما بقهرمانتی في شري بردوام دكن معلومات گلک بلندن ديسا ام گلک سپاسیا دكتور بيكس درويش دكن كو هج اوروبا هاتيا و اولي هاتناوي سردانا سنگري كر چوناف پشمرگا جبوی کی ببینی که نخوشی واچنا چتکار چرا سر بکن دیسا روجات دویجی الخستخانه به یانجی المال پشمرگا به اوی کی بریندار بونو نخوشی واگرانن معاینه واکرن و کاچ پی دوی چرا سری چیه لسروی بهتر راوسته چند بریندارن پشمرگن هیزا لشکری روج به حاجت آریکاریانا به تایبت بریندارن شر داوی گورنه وگوهستن بو دروی کردستانی نمازا عامر عبدالرحمن و چند پشمرگندین جي كامبا دوميز جميل اوسي ارك